Dobra vam večer, poštovani slušatelji. Dobra večer u još jednoj Andromedi. Ovaj puta smo na jednom lijepom mjestu koji je već postala tradicija emitiranja emisije u povodu Festivala znanosti. 13. po redu, a ja vjerujem da ova emisija iz Tehničkog muzeja u Zagrebu ide već vjerojatno 10 godina za redom. Nisam sigurna da li smo baš od prvih godina bili ovdje. Okupili su se naši poznati, eminentni znanstvenici koji će govoriti o suncu, jer je to i tema Festivala znanosti, a u povodu Međunarodne godine svjetlosti. No, neće biti samo sunce tema. Imamo mi tu i vrlo zanimljivih, novih, aktualnih informacija i znanosti. Pa ne znam, sad ću nabrojiti ovako na brzinu tko su sve znanstvenici, tako da znate po prilici u kom će smjeru ići razgovori. Stigao je dr. Tihomir Marjanac, ba čak neću govoriti svima titule, imate ih profesori, doktori. Dakle, Dario Hrupec, pa Vladis Vujnović, pa Bojan Vršna, koga dugo nismo čuli u Andromedi. Pa tu je Davor Horvatić, oprostite, ali imamo jednog Dubravka, Davor Horvatić, isto tako Nenad Raos, Željko Andrejić, Dario Hrupec sam rekla, Ante Radonić, ovdje je i ravnateljica Tehničkog muzeja u Zagrebu, Markita Franulić, koju isto lijepo pozdravljam. I mislim da smo sada složna ekipa uz pomoć naše tehnike. Tu je Dubravko Pavčec i Damir Mužinić za tonskim stolom. Za ovim malim ovdje u Tehničkom muzeju je Dubravko Pavčec, za onim velikim na Prisavlju Damir Mužinić. Darko Hodnik je glazbeni urednik, Dubravka Družinec-Ricijaš je urednica emisije, ja sam autorica i voditeljica Tanja Devčić. Dobro mi došli i drago mi je da smo se okupili još jednom u Tehničkom muzeju uz teme koje vjerujem da će zanimati mnoge naše slušatelje. A sada prvo pitanje ravnateljici muzeja, Markiti Franulić. Festival znanosti, sunce, zašto baš sunce i što ste sve priredili? Ne morate sve nabrajati, ali eto tako u kratkim crtama. Najprije pozdrav svima vama koji ste evo kod nas u muzeju, dobro nam došli, ali i svim slušateljima Andromede. Kao što ste rekli, ove godine 2015. je Međunarodna godina svjetlosti, pa je onda i nekako logično bilo da tema bude sunce. Svake godine Festival znanosti ima jednu glavnu temu, ali i brojne teme o kojima se raspravlja, koje se prezentiraju, o kojima se govori na brojnim radionicama i prezentacijama. Ono što je lijepo, ima uvijek jako puno mladih, ima školske djece, ima studenata. Tako je. Festival je ponajprije namijenjen školarcima svih uzrasta. Imamo i djecu iz vrtića, ali i obitelji, odrasle, zaista sve generacije dolaze na festival jer je to najstarija i najveća manifestacija popularizacije znanosti i svjedoci smo posljednjih godina zapravo sve većeg broja različitih manifestacija i događanja koji populariziraju znanost, a evo mi se ponosimo time da smo u suradnji sa British Councilom inicirali ovu manifestaciju i svi ovi gosti večeras, a inače su naši vjerni suradnici. Evo, zahvaljujemo im zaista na angažmanu i na entuzijazmu kojim pristupaju svake godine iznova festivalu. Ove godine 150 suradnika samo kod nas, 175 događanja, radionice, prezentacije, filmovi, predavanja. Vidim da je ova lista cijela jedna plahta, vrlo dugačka, zaista. Da, malim slovima, piše jako malim slovima. Jedva sam to uspjela pročitati, ali imate vrlo zanimljiva predavanja i zaista eminentne znanstvenike, ali isto tako i znanstvene novake. I veseli me do 25. travnja non stop predavanja i radionice. Tako je, jučer je počelo.
od 10 ujutro do 21 na večer u svim našim prostorima. Znači, evo, svi su dobrodošli, sve generacije. Program je dostupan i na webu i kod nas je dostupne su ove plahtice, zapravo ovi programi, tako da svak može odabrati evo, i do vikenda nešto što ga zanima. Programi su svi besplatni, što je važno reći. Bravo za Tehnički muzej. Mislim da ste jedan od onih koji ste zaista izuzetno aktivni i privlačite stalnu publiku. I to je jako dobro. Evo, hvala. Nastojimo biti što bolji, što aktualniji i pratiti evo, sva zbivanja i ostvariti suradnju sa stručnjacima različitih disciplina i naravno sa posjetiteljima. I hvala što ugošćujete Andromedu. Evo, velim, možda već 10. put za redom. Dobrodošli i u buduće. Hvala lijepa. Malo glazbe iz studija i onda idemo s našom temom sunce. Imamo i nekih novih zanimljivih informacija, a veseli me da je tu i dr. Bojan Vršnak, koji inače je toliko zauzet, ili je na Hvaru ili je u Gracu i ne znam uopće kako doći do njega. Super da ste došli, da nam kažete i vi nekoliko lijepih priča o suncu. Andromeda, emisija o svemiru. Iako je Međunarodna godina svjetlosti, a tema festivala znanosti sunce, prvo ćemo krenuti od tamne energije i tamne materije. Molit ću samo doktora Davora Horvatića da dođe bliže mikrofonu. Koje su to nove informacije koje bi mogle zanimati sve slušatelje, mene, a i ovdje prisutne? Pa evo, prošlih 10 dana bilo je izuzetno aktivno na tom području i ono što je zanimljivo, jedna vijest je pratila drugu. Očekivao bi čovjek, znanstvenici se bave jednim područjem, pa se bave drugim, pa tu i tamo se pojavi neka vijest, ali evo baš u par dana se desilo da se objavila prva detaljnija mapa neba i sa razdiobom tamne materije. I ono što je bilo lijepo za vidjeti da je tamna materija gušća tamo gdje imamo više galaksija, znači da nije uniformno razmazana tamo gdje galaksija nema. I mogu se ljudi pitati kako se to opće dokazali. Koristili su Einsteinovu opću relativnosti i pratili su kako se zakreću zrake svjetlosti oko masivnih tijela. Paralelno, pored toga, u časopisu Science izišao je rad koji je napravio malu korekciju što se tiče tamne energije, to jest puno preciznije sad mjerimo udaljenosti supernova i ta količina znači, tamne energije je mrvicu korigirana. Bilo je dosta fame oko toga i puno se pisalo kao joj, koliko će se promijeniti teorija, kažemo neće se promijeniti ništa. Ono čemu bi mogli raspravljati, jer mogli bi raspravljati o nekim sitnicama i finesama u tom kozmološkom modelu, ali vidimo zapravo da astronomska mjerenja napreduju, tehnike se poboljšavaju i iz godine u godinu dobijamo sve kvalitetnije informacije. I sad da ne bi
tamna materija, tamna energija išla same. Rezultati satelita Planck kombinirani sa drugim opažanjima dali su još jednu rafiniraniju sliku dijela neba koja je zapravo mogli bi nazvati velikom prazninom. Ljudi ih zovu najhladnijim mjestom u svemiru, mislim nije toliko to hladno, radi se o razlikama od mili Kelvina od 2,7 Kelvina, ali taj dio svemira je poprilično prazan, znači nema ni međuzvijezdane ni međugalaktičke materije, ni galaksija. I ponovo se zahuktala tema slike, znači više svemira, znači da li je gravitacija odgovorna drugog svemira pored našeg, opet kažem, nek se ljudi ne zamišljaju to, mogu gledati o listovima papira koji su uronjeni u 3D prostor, znači kad mi govorimo o fizici, govorimo o matematičkim slikama, ne idemo u neku vizualizaciju, ali ponovo je ta tema postala aktualna i pitanje da li je tako objašnjenje da je gravitacija paralelnog svemira koja djeluje na naš, ostavila taj veliki prostor, govorimo to je najveća struktura u svemiru koju smo opazili. Je li to onda teorija multisvemira? Je li to... Da, mislim, ovako, moramo biti oprezni, jer paralelnih svemira imamo 4 vrste minimalno i kad krenete ljudima pričati o paralelnim svemirima, to je to je polje sa nagaznim minama, zato što možemo govoriti o paralelnim svemirima u okviru kvantne mehanike, što je jedna interpretacija kvantne mehanike, a ovdje govorimo baš o multiverzumu u kozmološkom smislu. Znači, ne u onom da ih postoje beskonačno paralelnih u kvantno-mehaničkom smislu, nego zbilja da pored našeg svemira postoji još neki. Pa dobro, na tragu Stephena Hawkinga i upravo njegove teorije. Pa naravno, ali kažem, to je znači, ne samo Stephen Hawking, nego te ideje su se višestruko pojavljivale od strane kozmologa u zadnjih 100 godina, tako da vidjet ćemo. Evo, kažem, sretni smo da živimo u jednom uzbudljivom dobu gdje imamo dovoljno kvalitetne instrumente. Evo i kolega Hrupec je o tome pisao ovih dana, da vidimo zapravo da koliko to ulaganje u znanost ne samo vraća gospodarstvo, nego i zbilja opravdava ulaganje u takve instrumente da spoznamo svemir u kojem živimo. To je tema za jednu posebnu Andromedu, jer ima dosta slušatelja koji kažu pa vi govorite o krasnim stvarima, to je zanimljivo, ali to je zapravo gotovo pa beskorisno. Neki to tako kažu, slušatelji, naravno da nisu u pravu, ali možda bismo i o tome mogli razgovarati. Da, ali kažem, evo, ljudska znatiželja je nešto što ne možemo utažiti. Meni je fascinantno, prije koji tjedan na predavanju u Istri u Pazinu dobio sam pitanje slušatelja, pa zašto morate to istraživati? Pa zašto, kažem, koji je odgovor zašto? Zašto ne? Zašto ne spoznat svemir u kojem živimo? I tim ljudima uvijek treba dati do znanja da svaka kuna, dolar, franak, koja god valuta koja je uložena u znanstveno istraživanje nije bačena u vodu, nego ti znanstvenici su to opravdali i tehnologija koja je otkrivena za detektore, za istraživanja, se vratila na neki način gospodarstvu, društvu i oplemenila civilizaciju. A ljudskom duhu je imanentan avanturizam. Dakle, moramo ići naprijed, otkrivati nešto novo. I za sada hvala doktoru Davoru Horvatiću, a mi ćemo nakon par taktova glazbe baš krenuti od sunca i doktora Bojana Vršnjaka. Andromeda, emisija o svemiru. Evo, moram reći pa poreći, doktor Nenad Raos mi je sada sa strane suflirao i dobro je rekao zapravo što sve znanost može na jednom zgodnom primjeru malo prije koji nama objašnjavao. Ja sam, zašto sam to rekao, jer sam upravo i predavanje u subotu ću imati o tome koje se zove spektralna analiza od Zemlje do Sunca i natrag.
Naime, zanimljiv primjer povijesni Fraunhofera, znači jednog njemačkog mladog optičara, koji nije imao nikakve ambicije nego da napravi dobre leće, ne, za teleskope. I onda istražujete svoje leće, isprobavajući, otkrio zapravo pruge na sunčevom spektru. I to su te poznate Fraunhoferove linije, koje su danas u astronomiji prva stvar. Znači, iz tih pomaka, tih linija, osim toga vidi se recimo širenje svemira ili se mogu mjeriti temperature zvijezda. Ali ne samo to, nego je zapravo ta spektralna analiza koju je zapravo otkrio Fraunhofer, atomska zapravo spektralna analiza, je zapravo se primjenjuje danas na Zemlji. Vi imate, zahvaljujući njoj otkriveni su novi elementi, bez nje zapravo ne bi bila moguća ni Mendeljeva tablica. Ne? S druge strane, to su analitičke metode s kojima se sve biološka danas istraživanja rade, recimo teških metala. Ako odete doktoru pa vam traži koliko imate natrija i kalija u krvi, to se radi upravo spektralnom analizom. Znači, hoću reći koliko je to sve isprepleteno, a čovjek bi recimo rekao kad je taj čovjek to istraživo, on je samo, kaže, isprobavao leće, pa šta onda? Htio biti dobar majstor, je li? Ali uvijek mi nikad ne znamo u jednom otkriću kako će nas daleko dovesti. Dobro, evo, stručni suradnik emisije Ante Radonić sad sigurno veli idemo opet na sunce. Dr. Bojan Vršnjak, naša zvijezda sunce. Što i koliko danas znamo o njoj? Pa sunce nam je naravno dovoljno blizu da možemo vrlo detaljno s jedne strane empirijski proučavati ga, onda kad imate jako znači opažačku mjernu stranu, znate podatke, znate fakte, onda se naravno i teorija lakše razvija, teorija s druge strane opet onda gura u nova opažanja, traže se potvrde za ideje i zahvaljujući tome što nam je blizu, možemo stvarno reći da nas sunce uči ne samo o sebi, nego i o cijelom svemiru, jer zahvaljujući poznavanju strukture sunca možemo zaključiti jako puno toga i o drugim zvijezdama, koje su naravno i drugačije od sunca, ali ipak principi se provjeravaju vrlo dobro baš na samom suncu. I što je to što karakterizira naše sunce za razliku od drugih zvijezda? Recimo masivnih zvijezda ili supernova? Da, sunce u stvari nije ni po čemu nešto posebno. U principu jednostavno nama je naravno itekako posebno. Tu smo gdje jesmo i bez njega ništa ne bi bilo. Jel? Biće tu jedno zanimljivo predavanje isto, odnosno radionica o speleologiji, pa kad čovjek ode u špilju i kad vidi dole u mraku šta je mrak, onda može reći da i to je, sad znam šta je sunce kad izađe van iz rupe. Sunce je jednostavno jedna zvijezda osrednja po svojoj masi, ima puno masivnijih zvijezda, ima zvijezda koje imaju po 100, skoro 100 puta veće mase, ali ima isto tako i puno zvijezda, što su manje mase, to ih je sve više, koje imaju i 10 puta manju masu. Tu je negdje i granica gdje može se nešto zvati zvijezdom, tu oko tih 10 mase sunca, jer inače je zvijezda preslaba i njena gravitacija je pokrenula termonuklearne reakcije u jezgri. Znači nema onaj klasični izvor energije koji imaju sve zvijezde, po čemu zvijezde zovemo zvijezdama za razliku od planeta ili drugih tijela koji nemaju termonuklearni izvor. A kako onda klasificiramo bijele ili smeđe patuljke? To je stvar, ovisi o stupnju razvoja, ali prvenstveno o masi. Ako govorimo o zvijezdama koje su, ajmo reći na neki način slične suncu, a slične su po tome da troše vodik i pretvaraju ga u helij. To je inače kod svih zvijezda najduži period u razvoju kad imaju svoj vlastiti izvor energije. Onda tip zvijezde ovisi prvenstveno o njenoj masi. Što je veća masa zvijezde, to je jača gravitacija, jača je sila prema unutra, znači tlak koji se stvara u jezgri zvijezde je veći, da bi se, ajmo reći, branila od gravitacije, da bi se uspostavila ravnoteža. I što je veći tlak, to znači temperatura veća, gustoća veća, to su izdašnije termonuklearne reakcije. Takve zvijezde puno više stvaraju energije, samim tim brže i stare isto, ali pri tome imaju površinsku temperaturu koja je viša nego je na našem suncu.
Znači imate bijele, plave zvijezde, takozvane, one imaju temperature dosta veće, po 20.000 kelvina na površini, za razliku od Sunca koje je oko 6.000 u grubo govoreći. Ali onda imate isto tako i zvijezde manje mase koje imaju još slabiji izvor energije, manje troše, znači i duže žive na neki način, koje su crveni patuljci, znači koji zrače puno manje nego Sunce, imaju nižu temperaturu, a to se onda naravno očituje i u boji. Znate da kad nešto zagrijavate, neko kruto tijelo, da će ići, kad se zagrijava, vidjet ćete prvo da se blago počne žariti crvenkasto, pa onda prelazi u žučkasto, na kraju dođe do bijelog usijanja. Vrlo slično je kod zvijezda. No onda imamo još i drugih tipova zvijezda koje su u kasnim evolucijskim fazama, pa imamo crvene divove, bijele patuljke, ali to su već onda drugi faktori u igri. Vi posebno proučavate flare, dakle izbačaje sunčeve. Zašto je to zanimljivo? Pa, flare. To dolazi iz engleskog od flare, jel? Da. Inače, često se kod nas to prevodi, ja baš nisam sretan s tim da se to nazivaju baklje. Naime, to baš nije dobar izraz, zato jer baklje su rezervirane za jednu drugu pojavu na površini Sunca, to su u stvari fakule, takozvane, znači jedna relativno mirna pojava u okolici pjega. I to je po nekakvoj definiciji još od 100 godina skoro unazad se naziva u hrvatskom baklja, tako da onda nije zgodno mijenjati. Nekako nama koji se s tim bavimo je prirođeni izraz bljesak, sunčev bljesak. O čem se radi? To u stvari su pojave u atmosferi Sunca gdje se iz magnetskog polja, jer Sunce ima dosta jako magnetsko polje i vrlo komplicirano magnetsko polje, koje je naročito jako u sunčevim pjegama, i to onda ta područja zovemo aktivna područja, to magnetsko polje uskladištava veliku energiju u sebi i poprilično dugo može biti stabilno, a onda se nenadano pojavi nestabilnost, uruši se struktura i oslobode se velike energije u obliku bljeska, koji onda zrači rengensko zračenje, čak i tvrdo X zračenje, pa i gama zračenje, s druge strane puno radiovalnog zračenja, znači praktički u cijelom spektru. Međutim, same te pojave bljeska nisu toliko, odnosno ne možemo reći nisu toliko važne. Jer važne su zato čim vi povećate i po 10.000 puta se poveća X zračenje, rengensko zračenje sa Sunca. Naravno da ono poremeti ionosferu, naravno da se puno tog na Zemlji poremeti. Međutim, to sve ostaje nekako gore u višljim slojima atmosfere, to nas toliko ne bi pogađalo. Međutim, ti bljeskovi su vrlo često povezani sa takozvanim koronnim izbačajima, a to je izbačaj, znači erupcija jedna koja putuje kroz međuplanetarni prostor. Kad dođe do Zemlje, onda poremeti magnetsko polje Zemlje, može, ne mora, ovisi o tom kakvo je magnetsko polje koje je došlo, i napravi geomagnetske oluje, koje mogu već napraviti na površini Zemlje podosta, kako bi rekao, nepodopština, ajmo reći. Da li se onda to naziva svemirsko vrijeme? Da, to je onda sad jedna, ajmo reći, nova grana u astrofizici, fizici Sunca ili kako god hoćete, koja se zove svemirsko vrijeme. Malo isto nespretan prijevoz kod nas, zato jer kod nas vrijeme znači i vrijeme kao meteorološki pojam i vrijeme kao tijek vremena. Meni je nekako zgodno koji put reći svemirska prognostika. Naime, radi se o tome da se pokušava prognozirati stanje bliskog svemirskog okoliša upravo pod utjecajem sunčevih erupcija. Znači, na neki način jedna vrst meteorologije, jer samo ne na Zemlji, nego malo višlje gore u našem bliskom svemiru. Vidim ja da je vama. Evo nas ponovno, poštovani slušatelji iz Tehničkog muzeja u Zagrebu, Festival znanosti, tema je Sunce. Znanstvenici su ovdje, oko ovog nije okrugli, malo je čoškasti stol, ali u svakom slučaju razgovaramo o temama koje vjerujem da i vas koji volite Andromedu svakako zanimaju. Još ćemo zamoliti doktora Bojana Vršnjaka, ali ne samo njega, nego i sve vas. Naime, pročitala sam da u uvodu ovog, a kako bi ga nazvala, deplijant, što li je to, gdje su najave svih predavanja u Tehničkom muzeju s Festivala znanosti, Giordano Bruno je izjavio koliko, bar se njemu to pripisuje, koliko sunaca, toliko svjetova. Sad me zanima, možete li vi reći koliko je to točno, koliko sunaca ili zvijezda, toliko svjetova?
Imamo što za prigovoriti ovoj teoriji, odnosno ovoj rečenici. Dr. Dario Hrupec. Dobro, mogu ja započeti prvi. Ovisi o tome što podrazumijevamo pod svjetovima. Ako pod svijetom mislimo na civilizaciju ovakvu kakvu imamo u sunčevom sustavu, odnosno na Zemlji, onda to vjerojatno nije tako, ali s druge strane, ako imamo neko šire poimanje svijeta, zapravo svaka ta zvijezda je nekakav svijet za sebe. Nekad smo samo pretpostavljali, danas prilično pouzdano znamo da mnoge zvijezde imaju svoje planetarne sustave, dakle da postoje planeti oko drugih zvijezda. Broj tih planeta opaženih raste iz dana u dan. Dakle, sad smo sigurni da nije samo Sunce takva zvijezda koja ima planete, prema tome nekakve vrste svjetova postoje i oko drugih zvijezda, to je sigurno. Dvije zvijezde koje se vrte oko zajedničkog težišta, mogu li biti svjetovi sa više sunaca? Evo, sada ćemo moliti doktora Andrića da kaže nešto o tome. Baš je neki dan objavljena vijest da je otkriven planetni sustav u jednom četverostrukom sistemu, dakle u sistemu sa 4 zvijezde. Zapravo, to jako ovisi od slučaja do slučaja. Neke dvojne zvijezde mogu imati planete, neke su takve da jednostavno kod njih staze planeta nisu stabilne i onda brzo ti planeti nestanu. Ali moguće je, mi imamo nekoliko primjera već otkrivenih sa takvih planetarnih sustava. Zanimljivo da od ovih svih slučajeva gdje su otkrili da se planeti recimo gibaju oko višestrukog zvjezdanog sustava, u svim tim slučajevima su ustanovili da su ti planeti dovoljno udaljeni od binarnog sustava, tako da su njihove orbite za duže vrijeme stabilne. Jer su točno procijenili koja je to daljina gdje recimo sustav nije stabilan i ovo sve što je otkriveno, zapravo otkriveno je u takvim orbitama koje su stabilne, jer su ti planeti na sigurnim daljinama. A onda recimo interesantan je ovaj sustav oko četverostruke zvijezde. Imate zapravo dva para i sad planet se kreće oko jednog para, a onaj drugi par je još jako, jako daleko. Tako da u biti planet se vrti oko dvije zvijezde, ali tamo negdje u daljini su još dvije zvijezde koje pripadaju u tom sustavu. Dakle, očito možemo očekivati u svemiru puno ovakvih vrlo raznovrsnih sustava i negdje možda, ako negdje neko živi u takvom sustavu, možda će vidjeti kako će izaći prvo jedno zeleno sunce, pa će onda izaći jedno plavo sunce, onda će se negdje u daljini pojaviti neko narančasto sunce koje će se jedva vidjeti jer je daleko i tako slično. Gotovo da se sjeti Malog princa od Egziperija koji je upravo pisao o takvom sustavu. Dobro, da li je moguć zapravo život na jednom takvom sustavu? U takvom sustavu, na nekom od planeta? Možda bi se ja tu javio. Evo, doktor Nenad Naime, Raz. problem je sa životom, izgleda najvažnija stvar kod života je zapravo voda. Jel? Prema tome postavlja se pitanje da li na planetu postoji tekuća voda. Postoji mnogo razloga zašto može i zašto ne može. Naime, najstariji je bio teorija zapravo o tome da su se svi planeti imali isti u početku formiranja, znači kad su se oni akrecijom nastali, znači skupljanjem tog materijala, isti zapravo sastav atmosfere, koja bi bila odgovarala recimo Jupiteru atmosferi. Međutim, da je onda zbog različitih gravitacije naravno ta voda pobjegla ili ostala na tim planetima. Međutim, danas se sve više stoji da su zapravo taj kemijski sastav planeta ovisi o mjestu njihovog formiranja. Jel? Prema tome, neki su planeti formirani s vodom, drugi su formirani bez vode, a još postoji jedna zanimljiva stvar koja nas direktno veže sa zapravo ozonom i sa ultraljubičastim zračenjem. Naime, da se pokazuje da je ultraljubičasto zračenje u višim slojevima atmosfera razlaže vodu na vodik i kisik. Jel? I sada šta se događa? Vodik odlazi u svemir, on je lagan i on ne može ga atmosfera zadržati. A kisik se opet veže sa stijenama. Tako da naprosto se na taj način planet suši i to se recimo dogodilo sa
Venerom. Znači, Venera je u početku formirana od zapravo imala isti kemijski sastav kao Zemlja, međutim je ona izgubila tu vodu. I zapravo se pokazuje da je to jedna jako fina igra između svih tih faktora. Da je to ta geologija puna finesa od micanja tektonskih ploča, ugljikovih ciklusa, anorganskih, ne samo onaj koji mi znamo organski, nego i onaj anorganski, no već smo sad u području, naravno, geologije. I Tihomira Marijanca. Evo, sad ćemo njega zamoliti da kaže. Naime, sjećam se u emisijama kada ste govorili da su vjerojatno kometi bili ti koji su donijeli vodu, recimo, na Zemlju, na naš planet. Sad, kad smo se približili tako jednom kometu, da li je to realno i zapravo jesmo li iznenađeni kad smo posnimili taj komet? Mislim na Churyumov-Gerasimenko. Da, to je interesantno pitanje. Rekao bih, neki su bili iznenađeni, neki nisu. Dakle, ako smo pogledali prethodne slike kometa koje su nam sonde poslale, mi bome nismo očekivali drukčiju kometu nego što smo ju dobili. Ali jasno, ako netko nije gledao te prethodne slike, onda je očekivao nešto drugo. Dakle, za neke je bilo iznenađenje, za neke nije. Ono što se pokazalo istraživanjem bliskih kometa u zadnjih 10 godina je da izotopni sastav vode na kometama zaista odudara od sastava zemljine vode, osim u nekoliko slučajeva. Dakle, niti su sve komete iste, niti su svi asteroidi isti, a bome niti su sve vode iste. Kada gledamo ovu našu dragu kometu, koju mogu slobodno reći draga, jer nam je eto naša, koju smo prisvojili sebi, poslali smo joj pratitelja koji sad oko nje obigrava i stavili smo si gore jednog skrivača koji se za sada igra skrivača s nama, to je File koji negdje čami u mraku, ali nadamo se da će se taj mrak prije ili kasnije razbiti. Mi smo otkrili da na toj jezgri komete vladaju isti zakoni koje mi poznamo na površini Zemlje. To nam je bilo iznenađenje. Naime, ona ima toliko slabu gravitaciju da mi nismo očekivali da će se na površini komete javljati kretanja masa koje mi inače poznajemo na površini Zemlje. Tako da imamo vrlo jasne tragove puzanja, kotrljanja i strujanja. Dakle, vide se strukture koje nastaju radom vjetra. Tamo zraka nema atmosfere, ali ipak postoji određeno kretanje, određena undulacija mase koja stvara takve produkte, dakle takve sedimentne pojave koje mi prepoznamo na Zemlji u pustinjama. Dakle, možemo reći, gledamo jednu svemirsku pustinju. Čak je dosta dobra usporedba. Kada gledamo površinu, dakle, te naše komete, ona nije glatka, ona je prepuna kamenja. Pojedini blokovi su promjera preko 5-6 metara, dakle, to je golemo kamenje, za naše prilike, za naše ljudsko poimanje je dosta veliko, plus jako puno sitnoga, koje se drži na površini. No, ono što nas je dodatno iznenadilo je i to da dosta veliko kamenje lebdi u orbiti oko te jezgre kamenja, oko te komete. Dakle, ima materijala koji je očito bio izbačen u nekom trenutku neke kolizije i sada se nalazi u bliskoj orbiti, tako da zaista u zraku nešto lebdi. Je li onda Rosetta u opasnosti? Rosetta nije u opasnosti, to se očekivalo, zato je Rosetta ima jako ekscentričnu putanju. Ona dođe dosta kratko vrijeme u blisku putanju, onda se udalji pa promatra sa malo veće udaljenosti i to je dosta bitno radi studija kako će se razvijati ovaj izbačaj kojeg mi tretiramo kao rep, odnosno to je ono što mi sa Zemlje promatramo kao rep. Izbačaj postoji, gejziri rade, oni se vrlo lijepo vide na snimcima, samo je pitanje kako se snimak obradi. Sad moram vas pitati, budući da i mene to pitaju ljudi, ma što su zapravo ti kometi? Znamo otkud dolaze, iz kog dijela svemira, ali što su oni? Jesu oni ostaci ostataka nečega? Što je to? Pa to je dobro pitanje. Profesor Vojinović je jednom davnom prilikom rekao... šteta nije šteta da nije tu u jednoj svojoj davnoj knjizi. Rekao da su to
dakle, višak materijala koji je zaostao od stvaranja našeg planetarnog sustava. Imaju aluziju na tada gradnju naših naselja u gradu Zagrebu, Sigeta i Sopota. Kad su se građani tamo neboderi, onda su desetljećima oko tih nebodera ležale daske i šuta i tako dalje. To mu je bila inspiracija, sam siguran da je to tako mislio. Ne bih rekao da je to nekakav neupotrebljeni materijal. Ko zna koliko tog materijala je ugrađeno u druge planete i u naše mjesece. Ali ono što je sada važno, nama dolaze dakle komadi materije koji su u stvari vrlo stari. Mi ne znamo točno starost, bilo bi jako lijepo znati starost, ali pretpostavljamo da je starost kometa od vremena kada je uopće nastao najraniji sunčevi sustav. Dakle, vidimo vrlo stare vjesnike zbivanja u ovom našem prostoru. I ono što je svakako jasno za vidjeti, to nisu kugle, nisu lopte. To su objekti koji su pretrpili cijeli niz procesa, među kojima je možda najvažniji sublimacija leda. Dakle, gubimo led, preostaje kruti materijal veličine prašine pa do većine stijena. Dakle, daleko od onoga što smo nekada vjerovali da su to malo zmazane snježne grude, sad će to biti da su to hrpe kamenja povezane sa ledom. Onda teško da su oni donijeli vodu na planet. Pa može biti da postoji jedna specifična kategorija kometa koje su puno manje jezgre nego što su ove, o kojima je prije već 20 godina bilo pisanja, a koje čini u najvećoj mjeri voda. Dakle, postoji takvo jedno opažanje, međutim, o toj skupini tijela ima jako malo podataka. Zašto je to tako, ne znam. Hoćemo li sad, ako File proradi, i saznati koliko je star materijal ovog kometa? Pa pretpostavljam da nećemo saznati koliko je star, ali ćemo saznati mnogo o njegovom sastavu. Jer već i ovo što je File poslao podatke, oni su nam vrlo interesantni. Ali bilo bi vrlo lijepo kad bi se on probudio i kad bi napravio sve ono što je bilo planirano za njegovu misiju. Međutim, znam kako je misija konstruirana, pretpostavljam da će on biti aktivan još dugo vremena samo ako mu se sunce osmijehne. Evo, opet smo došli do sunca, ali ćemo malo sad stati, zasvirati i onda ponovno o našoj zvijezdi. Andromeda. Emisija o svemiru. Evo, malo smo se zapričali, poštovani slušatelji. Toliko znanstvenika je ovdje, tako zanimljivih priča da jednostavno malo čovjek zaboravi na vrijeme, nemojte zamjeriti. Rekli smo, stali smo kod sunca i idemo opet do doktora Bojana Vršnjaka. Želim ga pitati što je njega fasciniralo kad je riječ o našoj zvijezdi. Imate li neke podatke koji su posljednja znanstvena istraživanja? Ili je to tako jedan dugi, spor put da u principu, je teško to bio reći? bi skloni ovoj drugoj opciji, jer stalno se nešto otkriva, stalno su tu nekakve novosti, međutim, rijetke su stvari koje su vrlo dramatično nove, pogotovo kod sunca, jer stvarno se tu jako puno toga zna. Puno toga još nije posve jasno, mi ne razumijemo potpuno, recimo, sunčev ciklus aktivnosti. Znači, zašto se 17, odnosno 22 godine mijenja magnetska aktivnost sunca. Principe razumijemo, ali nam teorije još uvijek nisu zadovoljavajuće, ja bih rekao. Također, puno toga nije jasno i u ovim sunčevim erupcijama. Detalji zašto i kako i kada će nešto
postati nestabilno, ali opet principe razumijemo. Znači, tu smo više sad u jednoj situaciji da istražujemo, ajmo reći, možda više detalje. Govorim više ipak o svojem području, a to je vezano uglavnom sa eruptivnom aktivnošću Sunca i sa međuplanetarnim, odnosno heliosferskim širenjem tih poremeća, pa i donekle utjecaju na Zemlju. Ali svakako sad kad pogledate vi 20 godina unazad, onda se još nije znalo da su geomagnetske oluje, možda 25 tu negdje, da geomagnetske oluje su posljedica u stvari ovih koronnih izbačaja. Znala se na neki način veza, jer se znalo da kad su bljeskovi da se pojavljuju i geomagnetski poremeće, međutim principi nisu uopće bili jasni, čak većina je bila na krivim temeljima postavljena. Recimo, nije se znalo da takvi poremećaji mogu stvarno poremetiti niske slojeve, ove naše površinske. Recimo, kad je bio taj poznati jedan bljesak, takozvani Carringtonov bljesak prije par stoljeća, prvi koji je u stvari opažen i viđen u bijeloj svjetlosti, u to vrijeme su svi telegrafi jednostavno odumrli, jer su inducirane struje bile tolike da su jednostavno se poremetio se rad telegrafora. A zamislite danas kad zapravo smo toliko ovisni o elektronici. Može li se tako nešto i danas dogoditi ili ne? Pa u principu uvijek se može svašta dogoditi. Međutim, s obzirom da znamo kako stvari funkcioniraju, danas se i stvari prilagođavaju tako da se to ne bi desilo. Recimo, negdje 98. ili ovak, ja sam malo izgubljen u vremenu, moram priznati uvijek, Quebec je ostao bez struje jer se cijeli elektroenergetski sustav raspao upravo zbog geomagnetske oluje. Ogromni transformatori veličine ove sobe u kojoj smo sad, što će reći 5 puta 5 metara, tako nešto, su se jednostavno topili, jer ciklički su se preopterećivali i na kraju je došlo do toga da su oni koji su bili u kraju tog lanca su bili jednostavno toliko preopterećeni da su se raspali. Danas se to radi tako da se to ne može desiti, baš zato jer znamo na što treba obratiti pažnju. Isto tako, ali nikad čovjek ne zna. Da. A recite mi, sada bi Sunce kao trebalo biti u svojoj gotovo pa najjačoj fazi, da tako kažem. Polako je već prošao maksimum. Već je prošao maksimum. Prema toj spuštećoj fazi. A kakav je on bio u odnosu na ranije maksimum? Ovo je bio slabiji, definitivno slabiji ciklus, ali u principu je stvar u tome što su prethodni ciklusi bili poprilično vrlo jaki. Par zadnjih ciklusa je bila sunčeva aktivnost vrlo jako izražena. Da li znamo danas koliko to utječe i na klimu na Zemlji? Tu je sad isto jedna stvar koja je danas dosta aktualna, teško je to reći, u stvari stalno postoji taj jedan dvoboj, ajmo reći, između ljudi koji tvrde da je većina klima se na kraju kraja stalno mijenja na kraju, to je i prva i osnovna stvar. Sad, da li je ovo globalno zatopljenje, da li je to posljedica ljudskog djelovanja, da li je posljedica sunca ili posljedica nečeg trećeg, to je jako teško procijeniti. Naime, mi stvarno radimo vrlo loše stvari na ovom planetu. Međutim, moramo biti svjesni da je to ipak, kad pogledate koliki je taj utjecaj, možda i pretjerujemo s tim što tvrdimo. Isto, ali to ja ne bih volio reći, jer po mojem, ako nije sad, bit će naša krivica za stvari koje se dešavaju. Sunce, s druge strane, kad pogledate kolika mu je promjenjivost, to je 1 promil, što se tiče ukupnog zračenja njegove promjenjivosti. Znači, kako 1 promil može utjecati na velike promjene? A radi se o stvarima... A leptirov leti, da. Da, nelinearnim procesima. Evo, hoće i dr. Horvatić reći nešto o tome. Evo bi se samo nadovezao na ovu temu. Prošli tjedan je u časopisu Nature upravo objavljena studija koncentracije ugljičnog dioksida u atmosferi. I kad govorimo o tome, obično metode kojima proučavamo aktivnost Sunca nisu samo iz područja astrofizike. Imamo jedan dio gdje se preklapa više znanstvenih disciplina, to je recimo analiza nelinearnih fenomena, neki to zovu kaosom, analizom vremenskih serija. Znači, ljudi su se dosta bavili da li možemo dati ijaku predikciju aktivnosti Sunca, da vidimo, da gledamo prošlu aktivnost, pa da dajemo nezavisno od fizikalnog mehanizma koji ga goni, da li možemo na taj način, kaotičnim, ajmo reći, metodama dati nekakvu razumnu procjenu njegove aktivnosti. Ali jednostavno, gledajući te vremenske serije ugljičnog dioksida i njegove koncentracije u atmosferi, kroz jednu jako ozbiljnu studiju vidimo zapravo da
mi dobrim trendom gazimo prema, evo imamo tu i kolegu Galoga, znači 400 pas per milijun, znači 400 dijelova na milijun, znači znamo ekstreme, ako padnemo ispod 2 idemo na zemlju koja je ledena kugla, a ako se približimo 6 idemo na zemlju koja je pustinja. Tako da trend je dosta naginje prema tome i koliko god mi možemo napraviti dobre modele i za jednu i za drugu stvar, evo kažem, opet ćemo se tu zapetljati u taj rad. Da li to radimo, da li ne radimo, ali pitanje... Ali je činjenica da je ugljični dioksid porastao u atmosferu. Da je porastao, ali evo kažem, pošto sam fizičar koji se bavi visokim energijama i tim kompleksnim fenomenima, ja bih mogao govoriti o onom segmentu koji se odnosi na predikciju i modeliranje takvih stvari u budućnosti, koristeći prošle vrijednosti, ali tu treba opet uzeti rezultat sa zrnom soli, jer upravo onda trebamo staviti loptu u područje geologije, jer pitanje dok mi pređemo kritičnu vrijednost, dok oslobodimo sve stakleničke plinove zamrznute u permafrostu Sibira, Aljaske, u kojem će to smjeru ići, kako će to se uopće odraziti na sve struje morske koje reguliraju klimu. Kažem, to je jedan užasno kompleksan sustav koji je, kažem, pokriva toliko znanstvenih struka da, evo, od fizičara, astrofizičara koji se bave fizikom sunca do onih koji se bave geologijom, meteorologijom, matematičara, mislim, kažem, i niko se ne usudi zapravo ništa predvidjeti u tom smislu. Pa gledajte, ja obično volim u svojim predavanjima pokazati 2 slajda koje vam pokazuju koliko smo svi ovisni o modeliranju stvari koje opisujemo, to je fenomena koje opisujemo. Modeli jedne godine će dati predikciju da će temperature porasti za 1 stupanj, godinu dana kasnije s novim opažanjima, sa poboljšanim modelima ispašće do sada, nema nikakve promjene. Tako da A ima li tu i politike? Gledajte, meni je uvijek bio zgodan onaj element koji je pokazao jedan matematičar i politolog koji je se proslavio svojim uspješnim modelima predikcije ishoda političkih izbora i takvih stvari. On je dao svojim studentima da modeliraju kakve će biti političke odluke u odnosu na sporazum u Kyotu. Kaže, pa evo, 10-2 više nikog neće biti briga, kaže. Jednostavno, to će se sve živo razvodeniti. Kažem, ja kao fizičar ne bi se usudio... I tako se dogodilo. Da, mislim, otprilike to. Znači, ne bi se usudio ići u političke odluke, ali mi možemo svi svoje struke navesti primjere koliko puta se pričalo da bi nešto trebalo, upozoravalo se. Još jedno pitanje samo doktoru Bojanu Vršneku, pa ćemo mali glazbeni predah napraviti. Kad bi zaista neki jaki izbačaj išao baš direktno prema zemlji, što bi se dogodilo? Pa to se dešava, to se stalno Da, dešava. ali mislim na neki izuzetno veliki izbačaj. Dobro, čak i u ovom ciklusu bio jedan takav izbičaj koji se neće išao na zemlju, nego išao prema jednom od 2 stereo sonde koje su u to vrijeme bile u grubom negdje po 90 stupnjeva s obzirom na zemlju, znači daleko od nas. I bio vrlo jak i taj bi vjerojatno napravio poprilično jaku geomagnetsku oluju, zato jer je imao još tome i dobro orijentirano, dobro, da tako kažem, dobro, da li dobro ili loše, teško reći, magnetsko polje koje je bilo tako orijentirano da bi vrlo jako interagiralo sa zemljom, sa zemljinim magnetskim poljem. Naime, bit geomagnetske oluje da se magnetsko polje poremeti u međudjelovanju sa poljem izbačaja. Polje zemlje je takvo da iz južnog geografskog pola, zemljopisnog pola, silnice idu na sjeverni pol, znači ulaze u sjeverni pol, znači silnice, ajmo reći, uvjetno gledaju prema gore, jel? Malo ovako, u svemiru to nije baš nešto pametno reći. A onda da bi se desio jaki geomagnetski poremećaj mora doći izbačaj sa sunca koji ima jako izraženu južnu komponentu magnetskog polja, znači obrnuto usmjerenu od zemljinog. Onda dolazi do takozvanog prespajanja čestice iz međuplanetarnog prostora koje su viših energija, ne u smislu nuklearne fizike visokih energija, nego jednostavno
viših energija, u ovom smislu plazme i tako, ulaze u zemljeno magnetsko polje, stvaraju kružnu struju koja onda inducira struje na površini zemlje i magnetsko polje zemlje oslabi recimo za 400-500 nanotesla. To na prvi pogled nije puno, inače magnetsko polje zemlje u mikrotesla, međutim promjene su jako brze, a brza promjena magnetskog polja inducira jako električno polje. Znači nije samo bit koliko je, nego kako brzo se stvar dešava. A s obzirom da su ove pojave vrlo brze, one induciraju dosta jaka električna polja, upravo ona onda induciraju struje na površini zemlje i dovode do raznih tih problema u opskrbi i raznim drugim situacijama. Na kraju krajeva elektronika, fina elektronika može isto tako trpiti poremećaje. Da, to bi bilo, zapravo bi to bio pravi smak svijeta za zemlju kada bismo ostali bez elektroničkih uređaja. Možete si zamisliti život danas bez njih? Možete. Jedno zrno čili papra. Mi znamo da se Carrington događaj dogodio i znamo kako je izgledao. I ako bi se isti takav događaj danas dogodio, onda bi to bio veliki, ne problem, to bi bila jedna velika katastrofa za naš moderni svijet. Amerika napravila jedno predviđanje ranjivosti njihovog elektrodistribucijskog sustava u slučaju Carrington događaja i da skratim priču, 90% SAD-a bi ostao bez struje. Ali 90% SAD-a bi ostao bez struje za nekoliko godina. Jer ovo što je kolega spomenuo u Quebecu, ne, ono što se u Quebecu dogodilo, pregorili su transformatore koji su vezani za elektrane. To nisu transformatori koje možete kupiti u nekom dućanu koje neko proizvodi. To su unikatni uređaji koji se grade i projektiraju i to traje mjesecima i godinama da se napravi. Da se uspostavi jedna uništena elektrodistribucijska mreža treba nekoliko godina rada. Sad, nekoliko godina bez struje, bez telekomunikacija, možete se samo zamisliti kako bi to lijepo izgledalo. Sa druge strane, koji bi to dobro mogli normalno prihvatiti su vjerojatno neka afrička plemena. Pa to oni koji ne ovise toliko o visokoj tehnologiji. Da. Moramo znati da procesori koji se šalju sa satelitima u svemir, to nisu ovi procesori koje mi imamo u našim računalima. To su procesori koji su posebno ojačani. Njima je napareno do nekoliko mikrona silicijevog sloja tako da budu otporni na kozmičko zračenje. Sad, ako bi se tako nešto dogodilo, dakle, očekuje se da bi bilo pregaranje procesora matičnih ploča, a onda znamo što bi to značilo. Postoje eksperimenti kojima se to pokušalo provjeriti i pokazuju vrlo lijepe rezultate. Dakle, i tipkovnice bi prigarale ne samo nešto drugo. Dakle, postoji čak i knjiga uputa što raditi u takvom slučaju i kako se štititi. Međutim, mi ćemo definitivno ostati bez informatike. To je definitivno. Na kako dugo, to je drugo sad pitanje. Da li će se, naravno, to manifestirati na velikom dijelu svijeta ili samo na jednom dijelu, kako bi to dugo trajalo i ko bi sve bio na koji način pogođen. To je stvar procjene onih kojima je to posao. Ali svi su oni jako skeptični. Tako da ne bi trebali omalovažavati takav jedan događaj, jer činjenica je da samo jedan potres koji je bio osrednje snage je izbacio sve mobitele u Japanu iz uporabe, a znamo o čemu je riječ je o 2011. godini, tsunamiju koji je pogodio područje Fukushime, odnosno grada Sendaja, ali nije samo mobilna telefonija stradala zbog tsunamija, nego u stvari zbog potresa. Andromeda, emisija o svemiru. I tako, poštovani slušatelji, zapričali smo se mi ovdje o zanimljivim temama, gotovo došli do kraja svijeta, ali idemo sad na jedan dio koji dobivamo od sunca, koji život znači, pa znači i njegovo ultraljubičasto zračenje. Ali uvijek se malo toga pribojavamo. Profesor dr. Vladis Vujnović se godinama bavio upravo tim i između ostalog probijanjem ultraljubičasti zraka kroz atmosferu, ako sam dobro shvatila. Profesore Vujnoviću, je li to dobro za zemlju ili nije dobro? I u kojoj mjeri je dobro, u kojoj nije? Sva je sreća da imamo ultraljubičasto zračenje radi određenih životnih procesa na zemlji. Međutim, nesreća je kada bi ga bilo previše.
Zato je opet druge strane sreća da imamo ozonski sloj, odnosno područje u zemljinoj atmosferi od, recimo, pa postoje i naravno i prizemni ozonski sloj, ali najvažniji je onaj stratosferski ozonski sloj koji najviše upija ultraljubičasto zračenje i na taj način regulira određene životne procese na zemlji. No, u zadnjih 30 godina, odnosno od 1978. nadalje, pokazalo se da ozonski sloj sve više se prorjeđuje, slabi. I na taj način ultraljubičasto zračenje se pojačalo za otprilike u Hrvatskoj za otprilike 10 do 15 izvinite, otprilike za 10 do 15%. To je jako puno. To se moglo čak i osjetiti. Mi sad kada se sunčamo zadnjih godina osjećamo više. Osobito to osjećaju stanovnici južnih krajeva Australije, recimo, zato jer oni imaju ljeto onda kada je zemlja bliže suncu, a tada je sunčevog zračenja oko 7% više nego zimi kada je zemlja dalje od sunca. Ali znamo isto tako da to ultraljubičasto zračenje je važno za pokretanje procesa na zemlji, ne možemo bez njega, ali znamo i da se ozonski sloj obnavlja. On se očito po nekima indikacijama počeo obnavljati. U svakom slučaju najvažnije je to da se više velika ozonska, onda veliki ozonski nedostatak u južnoj hemisferi na Antarktici stabilizirao i ne raste više. To pokazuje da se i ta situacija polako primiruje. Nadamo se, a ukoliko će se ljudi držati dogovora i smanjivati izvore koji uništavaju ozonski sloj, smanjivati kemikali, sredstva koja su se pokazala da uništavaju ozonski sloj, da će u tom slučaju i ozonski sloj se oporaviti vjerojatno tako do 2030. 40. godine, pa tko doživi. Pa ko živ, ko mrtav, da. Međutim, ja sam isto tako čitala, sad neka isto stručna mišljenja, da zapravo ljudi vrlo malo utječu ti klor, fluor, ugljikovodici na razaranje ozonskog sloja. I da zapravo se tu radi i ti freoni jednim imenom, da se tu radi o nekim drugim procesima. A da mi pitamo kemičara koji nam može o tome nešto reći, doktora Rausa. Pa ja bi ovako samo načelno rekao. Ja sam inače kemičar koji se bavi kemijom otopina. I to je jedna vrlo komplicirana stvar. Mislim, imate na osnovi neke termodinamičke studije koje mislim, izvodi se iz zapravo statističke mehanike i dalje. Međutim, ne postoji za teoriju, recimo, otopina, vodenih otopina, recimo teorija vode ne postoji kao čvrsti nekakav temelj, kao neko čvrsto modeliranje, nego sve više manje na empiriji temeljeno. No, kad sam krenuo malo zavirio u ovu teoriju plinova, ova je teorija otopina postala mačji kašalj. Vi ne možete razumjeti ništa šta se događa u atmosferi ako ne baratate sa jedno 40-50 ovih kemijskih procesa osnovnih koji vam to opisuju. To je tako jedna komplicirana stvar da je to naprosto nesagledivo. Jer sve sa svime reagira, sve sa svakim. Imate neke kemijske reakcije koje čovjek klasično kemijski educiran ne bi ni u ludilu gledao. Pa interakcija sa zračenjem. Prije jedno zračenje, recimo valna dužina, stvara ozon, druga ga uništava. Postoje ti lanci takozvani slobodnih radikala koji se onda jedna molekula može spojiti 1000 molekula, ne 2, nego 1000, kao recimo u klasičnoj kemiji. Tako da bi ja bio vrlo skeptičan na sve ovo i zapravo bi rekao da je sve moguće. Jer očito na stanju ozona mislim ovisi o svemu. Jel? Znači ima neki
neke reakcije koje ga stvaraju, nekada koje ga razaraju, neki očito može jedan spoj u višim stvorima ga stvarati, u nizim razarati. Onda recimo uopće pitanje ozona u atmosferi. Recimo, kažem, trebamo imati mnogo ozona gore, ne u stratosferi, ali u troposferi je grozomorno da ga imaš. Ne? I sad kak sada reći, sad ajmo ukloniti odozgo, a povećati gore ili kako, znate. A onda još da li atmosfera sunce djeluje na taj ozonski sloj? Zna li netko? Apsolutno, ja ću vam reći, ovo što sam u početku rekao, ne? Jer zračenje općenito, to postoje takozvane fotokemijske reakcije koji su, recimo, najpoznatija je reakcija na filmu, jel, kad se zacrni slika. Znači, ali to fotokemijske reakcije djeluju na sve stvari u atmosferi, ne samo višim. Recimo, uzmite metan, obični metan, jel, koji izlazi van, kaže šta, on je recimo staklenički plin. Pa je staklenički plin, točno, ali taj metan recimo sagori u atmosferi. On se zapravo, postoje fotokemijske reakcije koje ne znam, ne tako dugo, možda za mjesec dana, naprosto taj cijeli metan pretvori u ugljični dioksid i vodu. Ne? Jer mi zapravo, ako gledate atmosfera... Pa nije ni to dobro, zapravo. Ne, ali gledajte, a ja ću reći sad, kad me vaš vučete za jezik. Ono što mi zapravo živimo u ovoj atmosferi, koje je zapravo 20% kisika, mi zapravo stalno gorimo. Mi stalno tiho gorimo. Jer ovo što se događa, mi kad govorimo o tim radikalima u atmosferi koji izaziva ultraljubičasto zračenje. Šta su radikali? To je gorenje, to je tiha vatra. Mislim, mi gorimo polako na ovim stupnjevima. Imamo recimo organizam, isto se, recimo organizmu, recimo kisik. Kaže, kisik je zdrav, normalno dišemo kisik. A ljudi ne znaju da skoro 50% kisika je čisti otrov za organizam koji pali nas iznutra i zato moramo jesti one što se vele, antioksidanse i tako dalje. Da mi zapravo tu vatru koja nas stalno gori iznutra malo stišamo da nas ne pojede. Pušači su došli na svoje. No dobro, idemo mi ipak na ove naše svemirske teme. Molit ću Antu Radonića sad neka nam kaže nešto još kratko do novosti o Cereri ili Ceresu. Sonda Dawn je zaista već došla blizu. Da, znamo da već od 6. ožujka sonda Dawn je u orbiti oko Cerere, ali taj početak je vrlo, vrlo interesantan, jer zapravo Cerera u jednom velikom luku na neki način ulazi u jednu orbitu i lagano se spušta i ona je u zadnjih nekoliko tjedana bila, možemo reći, u takvom položaju da je Cerera bila između letjelice i Sunca, tako da je letjelica više gledala u noćnu stranu pa nije ni snimala. Međutim, 9. travnja i 14. i 15. travnja letjelica Dawn je ponovo napravila slike i ovih dana smo imali prilike vidjeti sasvim nove slike koje pokazuju Cereru iz puno veće blizine i vidjeli smo ponovo one dvije bijele točke na površini Cerere. Naravno, još uvijek ne možemo ništa reći o njima. Pretpostavka je da to može biti led, da to mogu biti neke soli, ali u svakom slučaju te dvije bijele točke jako blješte, izrazito blješte na površini Cerere i niko još zapravo ne može riješiti tu situaciju. Ali upravo ovaj tjedan je jedan važan događaj, jer 23. travnja, znači za 2 dana, letjelica Dawn će konačno ući u onu prvu pravu orbitu iz koje će globalno promatrati Cereru. To će biti na visini od 13.500 tisuća km iznad Cerere. A onda 9. svibnja će letjelica početi da se dalje spušta na sljedeću orbitu, kada će ona biti na visini od svega oko 1000 km, i nakon toga naravno slijedi opet još niža orbita i onda će biti puno više istraživanja pomoću spektrometara, pa ćemo onda puno više saznati o površini Cerere, tako da za sada ne očekujemo još prave znanstvene rezultate, ali veseli nas kad smo vidjeli upravo slike koje su objavljene jučer i danas, Cereru iz daleko veće blizine,
prekrivenu kraterima, dosta podsjeća na mjesec, ona nema one izljeve koje ima mjesec kao mora, ali je Cerera pošteno, dakle, razrovana kraterima i naravno u narednim mjesecima možemo očekivati velike vijesti, ali to će ići sve polako, kako se letjelica bude lagano spuštala, pošto ona ima ionske motore i obično radi jedan ionski motor, lagano se mijenja brzina, tako da ti prelazi iz orbite u orbitu traju tjednima, jer se radi o vrlo slabom usporavanju letjelice da bi ona ušla konačno u pravu orbitu iz koje će raditi pravo mapiranje i onda će biti tek prava znanstvena misija kada ona bude na nešto manjoj visini, da njeni instrumenti mogu dati što bolje rezultate. Hoćemo pitati doktora Željka Andrića o Cereri. Što njemu govore te snimke koje je vidio? Snimke su zapravo prilično intrigantne. Naime, vidi se u jednom krateru su dvije vrlo svjetle točke, međutim postoji još jedna na drugom mjestu, ali su one izgleda vrlo sitne. Dakle, instrument nije u stanju pokazati što to je. On samo pokazuje vrlo svjetle točke. I zapravo se sumnja na to da se radi o friško otkrivenom ledu, jer led ako je u svemiru otkriven ne može dugo ostati tako blještav. Međutim, konačni dokaz će se morati pričekati da sonda dođe niže, da napravi analize koje može napraviti. A kako to da ne sublimira taj led? Sigurno sublimira ako se radi o ledu, samo ga vjerojatno ima dovoljno da izdrži određeno vrijeme, to su možda godine, deseci godina, da bi bio vidljiv. Mi zapravo ne znamo kad je on otkriven. Možda je bio otkriven relativno nedavno, prije godinu, dvije, a možda je otkriven dosta davno ako je sloj jako debeo. Je li možda i profesor Marjanac kao geolog može nešto komentirati slike Cerere? Pa ne mogu komentirati, ali jedva čekam da ih vidim sa malo manje udaljenosti. Da. Mislilo se da na Cereri ima jako puno vode. Pa to je bila jedna pretpostavka, sada je prilika da mi to provjerimo. Naime, ako vidimo većina ovih naših jezgri kometa, one su jako tamne. To je zbog toga što ima velika količina ovog detritičnog materijala, dakle prašine, stijena i svega ostaloga, iako je jezgra od leda. U ovom slučaju također površina može biti pokrivena stijenama, stijenskim materijalom, ali svakako očekujemo vodu, jer bi nalaz vode bio nama jako, jako važan. Voda na koncu je nađena i na Marsu i na Mjesecu. I kada pogledamo, nađena je ona posvuda. Pitanje je samo gdje se nalazi. Ako se nalazi, recimo kao na Marsu, ispod površine Marsa, to je jako dobar habitat za razvoj primitivnog života. To nema problema, pa to imamo i na Zemlji danas. Dakle, to je nešto što nas veseli. Da li ćemo na ovoj udaljenosti od Sunca tako nešto otkriti? Jedva čekam da vidim. Ante Radonić. Ako sad recimo usporedimo Cereru sa Vestom, koji je drugi najveći asteroid, a koji je Down letjelica istraživala 2011. i 2012. godine. Recimo Vesta ima gustoću preko 3000 kg po kubičnom metru, a Ceres srednju gustoću ima oko 2000 kg po kubičnom metru, pa već iz srednje gustoće se vidi da zapravo u svojoj unutrašnjosti Cerera ima velike količine leda. Samo je sad pitanje koliko je taj led blizu površine i koliko je možda na površini pomiješan sa drugim tlom, ali u svakom slučaju treba će nam još nekoliko mjeseci da dobijemo prave rezultate o sastavu površine Cerere. Ali u svakom slučaju će biti dragocjeni podataka do ljeta, a ono što nas veseli, letjelica Dawn bi mogla istraživati Cereru u orbiti Cerere sve do lipnja sljedeće godine, kada se očekuje da će ostati bez goriva i neće više biti moguće da održava položaj i da se orijentira prema nama, da nam šalje signale. Andromeda. Emisija o svemiru. Poštovani slušatelji, dr. Davor Horvatić je postavio, zapravo prepričao nam je u ovoj pauzi, pitanje koje je postavio jedan klinac. Zapravo se o curici od jedno 5-6 godina, koja je pitala svog tatu na predavanju, kao slušamo o tome da je Zemlja bila zamrznuta kugla, pa šta je onda otopilo tu kuglu? Kako je onda Zemlja postala planet kojeg danas poznajemo? Pa zapravo pitanje koje mene zanima, a vjerujem i mnoge naše slušatelja, neke i od vas ovdje, a profesor Marjanac sad ima zadatak. Neka objasni. A može i doktor Vršnak malo pomoći. Pa evo, to je jedna teorija
koja se zove zamrznuta zemlja ili engleski snowball earth, međutim oko nje ne postoji konsenzus unutar struke. Dakle, dio istraživača smatra da je cijela planeta bila pod ledom, uključivo oceane, to je jako bitno. Dakle, ne samo kontinente, nego i oceani, dok drugi se slažu sa zaleđenjem kontinenta, ali se ne slažu sa zaleđenjem oceana. Naime, dokaza da je ocean bio pod ledom je malo. A jedini dokazi da je bio led na oceanima mogli bi biti, recimo, uvjeti koji su specifični u tim oceanima, znači pomanjkanje kisika, izostanak morskih struja i tako dalje, što bi moglo na to mogao biti rezultat takve jedne situacije. No, međutim, dobro, imamo primjere u svemiru, imamo Europu i slično. Dobro, ali ovdje je situacija da mi to u našim sedimentima koje mi promatramo, jer ipak naša planeta nam je blizu pa i možemo promatrati, mi to zaista ne vidimo na taj način. Mi vidimo u oceanskim sedimentima kamenje. Sad, to kamenje, to su takozvani ledenjački utrusci ili engleski dropstoni, to je kamenje koje je dospio tako da su ledeni bregovi plutali po oceanima, jednako kao što plutaju danas, i oni su se na tom svom putu rastalili, pa je to kamenje ispalo iz njih i potonulo na dno i tamo se negdje uklopilo u sedimente. Dakle, to je ono što mi vidimo. Dakle, podaci sa terena koje mi imamo ne potvrđuju tu teoriju, što ne znači da to nije bilo tako. Naprosto nemamo dovoljan broj dokaza, jer je to bilo jako davno. To je bilo u toku prvih 1,5 milijardu godina života naše planete, kada je planeta bila jako, jako mlada. Čekajte, ali ona je bila prvo jako, jako vruća. I zašto je došlo do te oledbe? Pa, u stvari, ona je bila vruća samo jedno kratko vrijeme, dok je trajalo proces akrecije. A onda nakon toga više nije baš bila tako jako vruća. Dakle, to što se obično crta ili slika ili ilustrira, to je posljedica jednog Disneyevog dokumentarca Stvaranje zemlje, odnosno dokumentarca jednog crtića Stvaranje zemlje, gdje su nacrtani kataklizmički pokreti izmjene kore, pa silne erupcije lave i tako dalje. To ipak nije bilo baš tako. No, međutim, ono što je važno znati u tom dugačkom vremenskom razdoblju, to je bilo vrijeme kada je sunčev sustav bio jako mladi. I tada je bilo jako mnogo impakata, dakle jako puno događaja kada su asteroidi, veći ili manji planetoidi koje kakvih dimenzija udarali u našu planetu, razbijali taj led, donosili novu materiju. A svaki taj događaj je bio vrlo energetski događaj i zagrio je našu atmosferu, izbacio ogromnu količinu produkata te eksplozije u atmosferu teških plinova. I pomalo se Zemlja mijenjala i stvorila se atmosfera koja je bila bogata teškim plinovima i stakleničkim plinovima. Ali da ne bi grešili dušu, najjači staklenički plin kojeg mi poznajemo je vodena para. Prema tome, vodena para u atmosferi je izazvala postepeno zagrijavanje naše planete i gubici topline nakon svakog impakta su bili reducirani. Dakle, kad je bila čista atmosfera, naravno, sva bi ta toplinska energija se zračila nazad u svemir, međutim, zbog guste atmosfere ona to nije i pomalo se planeta zagrijavala. Dakle, da li su bili samo oceani nezaleđeni ili su bili oni ipak zaleđeni, to mi ne možemo znati. Ali ako je bio odnos površina, kao što je danas, da je 2/3 planete ipak pod oceanima, odnosno čine oceani, a 1/3 čine kontinenti, onda možemo pretpostaviti da je bilo 2/3 impakata u vodenu sredinu. A ako su bili impakti u vodenu sredinu, oni su izbacili enormnu količinu vodene pare u visoku atmosferu, koja je onda više i manje ostala tu negdje oko naše planete. A koliko je taj led onda podignuo nivo vode, nivo oceana i mora? Pa mi znamo da se razina oceana dizala i spuštala za više stotina metara, čak u nedavnoj prošlosti, prije samo recimo 100.000 godina, se razina Jadranskog mora spustila za u stvari 200 metara, pa se onda podigla za 250 metara, pa je tako poplavila naše otoke, o čemu se malo znade, ali to je istina, pa se onda opet spustila tako 4-5 puta. Samo u 1.000.000 godina. Dakle, 4-5 puta u 1.000.000 godina, pa onda idemo to gledati tokom geološke prošlosti, samo na granici recimo eocena, oligocena znamo da promjena razine mora je bila za 800 metara. Dakle, to su enormne vrijednosti. To nisu apsolutne vrijednosti. To su relativne vrijednosti. Jer mi ne znamo koliko se kopno diglo, a razina mora spustila ili obrnuto. Mi samo vidimo, dakle, relacije. U svakom slučaju, itekako je bio porast razine mora, itekako se
dakle, dogodilo napredovanje mora na kopno i ono samim time stvaranje novih staništa. I onda je krenuo razvoj života. Dakle, da bi se život razvio, trebali smo ispuniti dva preduvjeta, jedan je tekuća voda, drugi je ipak povoljna temperatura. Svi procesi i biokemijski i biološki su ipak malo brži u toplome nego u jako hladnome. I pitanje za doktora Vršnaka, je li možda onda sunce u tom periodu kad se zemlja pretvorila u ledenu kuglu, da tako kažem, po pretpostavkama, je li onda sunce slabije isijavalo? To je jako teško reći jer neke stvari možemo gledati evolucijski kako su se mijenjale, zahvaljujući tome što možemo opažati mnoštvo drugih zvijezda koje su slične mase kao sunce, onda gledamo mlađe, starije, ovisi kako su nastajale. U svakom slučaju možemo reći da je sunce nekoć se puno brže vrtilo oko svoje očice, što će reći da je imalo puno jače izražen dinamo i puno jače izraženu magnetsku aktivnost. Znamo da na mladim zvijezdama su erupcije puno jače, što će reći da su onda i te provale ultraljubičastog zračenja, rengenskog zračenja bile jače kad bi se desile. Kako je to utjecalo na zemlju, to je jako teško reći. A samo zračenje sunca, ovo bez erupcija, u principu o tom možemo govoriti samo kroz modeliranje i u stvari tu se i malo zna u stvari o tome kako se recimo sunčevo zračenje, koliko se mijenjalo se sigurno, ali u principu razni modeli daju različite izlaze. Tako ono je sve jače i jače ili slabije? U stvari moram priznati da sad ovo čak i ne mogu odgovoriti u ovom trenutku što se tiče evolucijskog razvoja sunca, tako da bi bilo nagađanje, to bi morao pogledati malo. Doktor Horvatić. A još treba uzeti onda i treći aspekt. Evo, krenuli smo sa zemlje, njezine klime, otišli smo do sunca i sad moramo sunce staviti u galaksiju i gledati da je ono nastalo bliže centru i da kroz sve milijarde godina je moglo proći kroz oblak međuzvijezdane prašine, moglo je doći u regiju gdje je bilo više kozmičkog zračenja, manje kozmičkog zračenja, proći blizu klastera, to je blizu, ajmo reći, popularnim jezikom rađaone zvijezda, tako da mi sad jesmo u jednom poprilično dosadnom dijelu galaksije, sva sreća da nismo u onom stilu kineske kletve da Bog da živio u zanimljivim vremenima. Tako da gdje smo, tu smo, dobro nam je. Sunce sjaje nekim svojim konstantnim sjajom, zemlja nije prehladna, galaksija je poprilično dosadna oko nas i evo, nije tako strašno. Pa sad još moram dotaknuti jednu temu i to će biti polako i kraj ove emisije, a to je svemirski teleskop Hubble. 25 godina je života tog teleskopa. Koliko je on vama, znanstvenicima, zapravo promijenio život? Ali prvo par riječi od Ante Radovića. Evo, za 3 dana, 24. travnja, će biti točno 25 godina kako je svemirskim šatlom Discovery lansiran Hubble svemirski teleskop, koji je zapravo postao jedna ikona u astronomiji i zaista Hubble svemirski teleskop nam je pokazao svemir na drugi način. On je prvo napravio možda jednu vizualnu revoluciju. Za obične ljude on je važan u vizualnom smislu, ali za znanstvenike je jako važan, jer oko 4000 astrofizičara, astronoma, fizičara napravilo je do sad negdje oko 7,5 tisuća znanstvenih radova samo do sada na bazi podataka i rezultata i slika koje je Hubble teleskop poslao, a on je još, sva sreća, još uvijek aktivan. Evo, 4 stoljeća u svemiru još uvijek radi, to je nešto fenomenalno. Oni koji su radili na Hubbleovom teleskopu, koji su ga prerađivali, programirali, oni nisu zaista mislili da će on toliko vremena raditi, a bilo je moguće da toliko radi i da još radi zato što je bilo 5 servisnih misija i sva sreća je da je on bio tako koncipiran da se neki instrumenti, da je on modularan, da se neki instrumenti mogu izvaditi, staviti novi, znači on je bio planiran da se mogu instrumenti mijenjati i već kad je bio lansiran pokazalo se da je optika bila na jednom mjestu loše izbrušena, pa su napravili jednu korektivnu leću, pa su onda radili neke instrumente koji su u sebi imali korektivnu leću, tako da je na kraju krajeva prevaziđen taj problem sa jednom greškom optičkom i kad je bio prvi servis 1991.
2003. godine u prosincu, onda je zapravo Hubble teleskop u pravom smislu počeo raditi i zaista je napravio, možemo reći, ogroman posao. Hubble teleskop je bio, recimo, između ostaloga važan zato da bi se dobro izmjerile udaljenosti na bazi proučavanja zvijezda, promjenjivih cefeida u drugim galaksijama, jer boljim poznavanjem daljina galaksija se onda može točno utvrditi ekspanzija svemira i to je jedna, recimo, od glavnih stvari koje je Hubble teleskop radio, a znamo da nam je Hubble na neki način omogućio jedan novi pogled na one takozvane rađaonice zvijezda, na ona područja u svemiru gdje su zameci novih zvijezda, pa smo bolje nego ikad vidjeli upravo uz pomoć Hubble-a ta mjesta gdje nastaju nove zvijezde i procesi koji se događaju u tim prostorima, a posebno je važno što smo na neki način bolje spoznali onaj duboki svemir, jer nam je Hubble dao jedan krasan pogled u ono vrijeme kada je svemir bio mlad, kad je bilo puno onih plavih, mladih galaktika gdje su se zvijezde masovno rađale. Dakle, zaista Hubble je napravio ogroman posao u astronomiji i astrofizici. Da čujem vas, što vama znači Hubble. Željko Andrić. Teško je zapravo reći u koju granu astronomije Hubble nije promijenio. On je čak promijenio i zemaljsku astronomiju jer je potakao razvoj instrumentacije ovdje na Zemlji kad se vidjelo da zapravo ima puno više astronoma koji hoće koristiti Hubble od vremena koje Hubble može pružiti. Isto tako, ona optička greška na početku, u prvom času se smatralo da je katastrofa, poslije zapravo razvila i metode da se takve greške i zaobiđu. Istovremeno je pokrenula razvoj takozvane digitalne obrade slika, jer je prva pomoć bila digitalno obraditi sliku i maknuti tu grešku na neki način iz postojećih slika. A ona korekcija na leće je morala čekati prvu servisnu misiju. Isto tako je recimo i zanimljiva priča oko ovog dubokog polja takozvanog, gdje su zapravo prvi put viđene vrlo mlade galaksije. Naime, jedan od direktora Hubble-a je pod krinkom servisa instrumenta naložio snimanje jednog područja u kojem nema ničeg, u kojem zapravo se ništa sa Zemlje nije vidjelo, 28 sati. I on je rekao da sam ja to predložio kao znanstveno istraživanje, glatko bi me odbili. I kad se ta slika napravila, kad se vidjela zapravo u toj rupi u kojoj nema zapravo bliskih objekata, ta rupa je onda omogućila da se vide jako daleki objekti, to je bila revolucija. Danas je recimo napravljena ponovljena snimka, dakle postoji još jednog drugog područja da bi se moglo i dalje i još dublje prodrijeti u mladi svemir. Ali kad pogledate šta je sve Hubble radio, od planeta, od čak asteroida, od vrlo dalekog svemira, rađaonica zvijezda, drugih galaksija, objekata u našoj galaksiji, zapravo stvarno možda jedino u astronomiji Sunca nije mogao ništa napraviti jer je Sunce presvjetli objekt za njega. Ali u svim drugim onim klasičnim opažačkim granama astronomije on je napravio revoluciju i još uvijek ju radi. Da, hvala lijepa. Slažete se s ovim? Slažete se, dobro. I još za kraj, doktore Vršnjak, što se tiče opažanja Sunca s observatorija Hvar, jeste li se ponovili u nečem? Teleskop je isti koji, to su dva teleskopa na jednoj montaži, znači jedan je za bijelu svjetlo, za fotosferu, drugi je za kromosferu, znači višlje slojeve iznad površine Sunca, gdje su dinamički ti efekti puno veći. Nije ništa, teleskopi su ti koji su bili, međutim stalno se radi na sve boljem softveru, znači s tim što imamo da se poboljša kvaliteta podataka koje dobivamo. Ima sve više mladih ljudi koji zapravo imamo sad su zainteresirani. stvarno nekoliko mladih kolega i kolegica koji su vrlo entuzijastični, vrlo perspektivni. Momentalno su recimo na Hvaru isto u sklopu festivala znanosti. Naime, ovo Tehnički muzej potaknuo ne samo da se u Zagrebu to dešava, nego i u drugim gradovima i nego mjestima. imate zbivanja u Rijeci, Sisku, Hvaru. I baš ovaj moj kolegica Mateja Dumović i Jaša Čalogović, kolega su na Hvaru upravo u sklopu toga malo populariziraju astronomiju. A vidim da će predavati i tu. Ovdje u Tehničkom muzeju. I sad za kraj mogu samo reći hvala vam lijepa svima što ste proveli ovo vrijeme u Andromedi, što ste bili na usluzi nama, Anti Radoniću i meni, ali i svim slušateljima koji su sigurno puno saznali i još će oni to preslušavati sutra u slušaonici Hrvatskog radija, drugog programa.
Zahvaljujem Dubravku Pavčecu koji je bio ovdje glavni meštar za ton, u Tehničkom muzeju Damiru Muženiću, u Zagrebu na Prisavlju, Darku Hodniku koji nije baš imao prilike ovaj puta puno svirati, ali neće nam zamjeriti, bit će to drugog utorka više, previše, zapravo puno je gostiju i neka ih je. I zahvaljujem svim gostima. Dubravka Družinec-Ricijaš je bila urednica emisije, ja sam Tanja Devčić i do drugog utorka kad ćemo biti opet zajedno u Andromedi. Hvala vam.